Yebo njani baba? Yeah. Hayi mina ngiyaphila. Yimi Sister Bettina 07 PRO against Greater Embalenhle branch. Mabhangani amahle nonke nina baphathi nginibingelele. Ngiqale ngani kuqala ngibingelele bonke abaphathi bami. Ngibingelele kakhulu iSecunda branch ngithi kuyo halala Secunda branch halala. Kumnandi ukubona umntanakho enza something okuhle. Uyayibona iSecunda branch siyayizala. iSecunda branch kukhona lokho ukuthi bathi kuneSecunda branch kuneMbalenhle branch kithi thina sithi sisonke. Sijabule kakhulu namhlanje ukuthi sibe la. Ubona nje ngishayisa ngo6 kodwa ngayitshela ukuthi angeke ilontshe iSecunda branch ngingekho la ngoba abantwana bethu siyabazala. Ngithi kuboke halala Secunda branch okuningi sizokukhuluma sekudlulile lokho kodwa nje ngithi ngiyabonga kakhulu kubo bonke abakhona. And then ngisho futhi ngithi sicele konke abalokhunga okhosa bagaya abantu bangenzi ukuthi baye estradini sibagada abantu sibavimbe ngakho konke ukuthi kube kuhle kungashiwo kusasa ukuthi kwenzakale 1 2 3. Okay. Yeah, iSecunda iyalauncha namhla i-team iya celebrate for 3 triple celebration. Ungasho something ngalokho? Uyabona ngifuna ukukutshela iqiniso ngalokho. Kusho ukuthi kube ne mistake ekhona ku Greater Embalenhle branch. Yayibeke elinye ilanga before kuzohlangana ukuthi asihlanganeni sisonke but sizoba sonke but iSecunda branch beyibeke i13 nakho sekuvela ukuthi asihlanganeni sonke kwabanye kwangaba ukuthola ukuthi sebecele amalanga lawo ange13 emsebenzini already yafaila ukuthi sibe sonke kodwa sizoba nabo soba iparty yabo sibe sonke celebrate sihambe yonke indawo le labazohamba khona. Ngithi nje mina kakhulu iSecunda branch ngineqhaza nayo icelebrate kusho ukuthi ilontshe sine triple iSecunda branch kahlehle i-team ilokhunga enkulu ngoba icelebrate sithathe ileague sithathe ama triple ileague sayigcina 2014 ngiyabonga 2014 namhlanje sina 10 years 2016 namhlanje 2026 iSecunda branch iya launch. Ngithi mina ngu07 Sister Bettina ngijabule kakhulu no matter what bafowethu asibe happy ngeSecunda branch halala Secunda branch halala Asibonge isikhathi sakho Sister Bettina. Ngiyabonga kakhulu.